Čitat ćemo Susana, Antonella već čini mi se sluša Stonese i ne čuje što se događa s druge strane. Mina, daćemo ti neke pojmove koji su ili vezani uz glazbu ili neka klopa ili nešto tako. Ti joj samo pročitaj, a ona će pokušati pogoditi što si joj izgovorila. Može? Možeš na glas, ne čujete. Filharmonijski orkestar. Filharmonijski orkestar. Filharmonijski orkestar. Bravo. Tako je. Ovo je lagano. Inače, ova glazba je top unutra. To je inspiracija. Pita od krumpira. Pita od krumpira. Pita od kupina. Krumpira. Krumpira. Jel pita? Da je. Pita od krumpira. Krumpira. kupina. Kakva kupina? Krumpira. Prvo slovo koje je K. K. Da. K. R. R. Kr. R. Kr. Krumpira. Kru. Krumpira. Krupina. Šta je krupina? Krumpira. Ajmo dalje. Nemam pojma. Ajmo dalje. Ovo je slatko. Prijatelji zauvijek. Prijatelji zauvijek. Da. Ok. Fandango. Fandango. Ovo neće nikak pogoditi. Fandango. Šta čuješ? Fatalno. Wow. Hvala. To nije dobro. Hvala, Antonella. Fandango. Fandango. Dango. Da. Fandango. Fantango. Fantango je rekla. Dobro. Dobro, okej. Valjda ne gledaju ovdje u akademiji. Ok. Glasovirska minijatura. Šta? Glasovirska. Lastavica. Glasovirska minijatura. Lastavica. Koliko riječi? Dvije. Da. Htjela sam početi brojati. Glasovirska minijatura. Nemam pojma. A šta čuješ? Otprilike. Ne mogu uopće. Lastovica. Moram je malo pomoći. Ja čujem samo lastovica. Lastavica. Ljestvica. Ljestvica. Skoro. Glasovirska. Lastovica. Glasovir. Lastovik. Glasovir. Šta je glasovir? Glasovir. Znači ne mogu skužiti uopće. Samo G. G. H. G. L. G. L. G. K. G. G. Da. G. G. Glasovirska. Glasovirska. Minijatura. Glasovirska. Minijatura. Minijatura. Da. Tako je, da. Možeš skinuti slušalice. Pita je bila od krumpira, samo da znaš. Od krumpira. To je krumpiruša. Kako pita od krumpira? Krumpiruša. Zove je bilo čudno. Pita od kupina. Fantango. Fandango. Sad ćemo vidjeti kakva će biti Mina u ovom izazovu, odnosno hoće li uspjeti pročitati što je Antonella govori s njenih usana. Može? Mina, izvoli. Gregorijanski koral. Gregorijanski koral. Bravo. Drugo. Francuska salata. Ne pokazivati. Francuska salata. Salata. Je druga. Jesam li si ja derala ovako? Još gore. Kakva salata? Francuska. Čujem te fražuta. Zaključi. Ne znam. Francuska salata. A ne znam, dalje. Ajmo dalje. Kod dijela uvijek zamanite. Improvizacija. Bravo. O čemu pričamo? To. O čemu sad pričamo? Kastanjete.
Kastanjete. Bravo! Pa bravo! Hoćemo se vratiti na one prvi. Šta je bilo prvo? Francuska salata. Pa da, pražuta, ja čujem. Pražuta salata. Neke logične stvari ti nemaju Da, kad vidiš nešto sasvim. Pražuta salata. Znači ja sam se jako derala, rekao mi je. Da sam Grozno se derala, jel? Pa ona. Ništa te Pa nisam dok je vičala. Ma ne to, kad sam ja bila. Da, da. Sam se ja derala. Da. Uglavnom, cure koje se deru su bile danas s nama, Mina i Antonela, najbolje frendice ili u prijevodu bestice. Da. Sestrice. Sestrice